to Quiz Shark. In today's video, can you guess Italian brain rot memes by emoji? You have 25 questions and 10 seconds to answer correctly. Before starting, please subscribe to Quiz Shark channel so that you never miss the exciting challenges on our channel. Ready? Let's begin. Round 1, guess the AI brain rot animal. Ballerina cappuccina. Ne. Ballerina cappuccina. Vtipné videa. To je pěkný. Cože? Ty. Ach jo. Jo, prostě tak kočku. Tak ta kočka se přijímá. A to je živý pavouk. Jo. Jak pijou. Aha. Jsou bužany malý. O. Drží. Hustý. Holka malá. Je. Nemínka. Skoč pro ní. Mámo. Halo. No. Se uhodila polípacička. Se si utrala drátek. Ježiši, chudinka. I také to musí bolet teda. Ona jde znova, jo. Jo. Když ten